تصوف د وصل رمز دی تصوف د بقا راز دی تزکیہ د نفس وشی د جنت غیتا آواز دی لاللہ سرا خبری د خلوت پخانقا کی ترنم د اللہ ہوئی جنتی غندی انداز دی تاریک سپیسلی لارا د جنید بغدادی دا تاریک سپیسلی لارا د جنید بغدادی دا د پیرانی پیر مسیر دی تقدس تازی بیزاز دی تزکیہ د نفس وشی د جنت غیتا آواز دی تصوف د وصل رمز دی تصوف د بقا راز دی تزکیہ د نفس وشی د جنت غیتا آواز دی لاللہ سرا خبری د خلوت پخانقا کی ترنم د اللہ ہوئی جنتی غندی انداز دی جلالیا سر پراشی ایمانی چامل پیدا کری جلالیا سر پراشی ایمانی چامل پیدا کری لتصدیقا تصور تدام دی علم آغاز دی تزکیہ د نفس وشی د جنت غیتا آواز دی تصوف د وصل رمز دی تصوف د بقا راز دی تزکیہ د نفس وشی د جنت غیتا آواز دی لاللہ سرا خبری د خلوت پخانقا کی ترنم د اللہ ہوئی جنتی غندی انداز دی دیوی بلی دنیا شنوی زڑای لاشی تر یقینا دیوی بلی دنیا شنوی زڑای لاشی تر یقینا زنو شک علمی یقین کڑی سریختی نئی امتیاز دی تزکیہ د نفس وشی د جنت غیتا آواز دی تصوف د وصل رمز دی